شخوا دستپیکا هیوا آداری ده هیوا گشکرنا گلی کلد بگشتی دوی هیوا گوگ الکیلکا هیوین سالی گشتی ام دوی هیوی ده خوا دیدن خویانی کرن جبو رنگ خوا جلو برگ خوا بزمان خوا بهبونا خوا به هنر خوا گو ام خوا اثبات بکن دوی هیوی ده حیا چه آسا گو جمع بخواستن چه و روش درباز دبیجی او روش های جیوی تد باندوری جبو همی گلی کرد نک جبو نوروزی به جبو حشتی آداری به جبو حشتی آداری جی اسکارم بیجم جی تواهی جنه جیهانی را و جیگیانی جینا امینی را پیروز به گو ایرو تی دگورا خود راحت به و حیفات بهلاندن جگل گوگ ظلم و زوری لیکریه ج کسایتین گو جری وان جنین پیروز جبو جنین باکو روجلاتی سوریان جی روج آوا به تایبتی جزیره از دبیجم حشتی آدار الوان پیروز به و به سلوگان جن جیان آزادی امی بسر کن و امی دستکفتین وی شورشه به چرنگی بجی امی بپارێزم بتایبەت دەستکەفتیین ژنا یێگۆ حیا ڕۆژە ئیرۆ تەکۆشینێ دکن و بەرخۆدانێ دکن حشتی ئادارێ نەتەنێ وەک ڕۆژەکەی ڕۆژێ ساڵێ گشتی ده ئەv ڕۆژایە جی جەمە وەک vê ڕۆژێ تێ پیرۆزکردن ئەمما ji بۆ vê ڕۆژێ بتایبەت ji بۆ وەک جەژنا ژنێ هاتێ خویانێکردن ئەv جەژن جەژنەکە پیرۆز گۆ ڕاستی jî ئەو ژنا چەلەنگ ئەو ژنا گرانبووها بێ کەزیên xwe bê diliyên xwe bê hebûna xwe van destskeftiya biparêze û vê şoreşa xwe berdewam bike heya gojma bêxwestin. Bi bonê heştê adarê ez vê rojê li her jinekî tekoşer, her jinekî got li ber xwe dide û her jinekî xwedî hêz û her jinekî ku heta niha jî di çeperê şer dike ez pîroz dikim. Ez bihêvî me her sal ku jinên me bi dehan xurtir bibin, berxwe bidin, xwedî hêz bibînin, tekoşer bibînin û em bihêvîne wekî jinekî ku mafê me di destûra nû ya Sûriyê de misoger bibe. Ev me taybetmendiyê ku heye ji bo heştê adarê ez karim peyamekê ji hemî jinên ne tenê Rojavayê Kurdistanê hemî cîhanê de jî yanî bera êdî xwedî maf bin, xwedî îrade bin yanî ev destkeftiyên got jinên tekoşer, jinên siyasî, jinên diplomasî got jinên Kurd derketin di şoreşa Rojava de gokarî bûn vê şoreşê jî biparêzin em karibin va destkeftiya biparêzin. Wekî nizanin heştê azarê ev mehakê pir pîroz e, mehakê pir girîng e û wete ye bi taybet weke jin, weke Hilala Zêrîn. Ji bo me nasname ye, ji bo me hebûn e, ji bo me rojên dîrokî ema têda em serkeftina xwe dibînin, em hêza xwe dibînin. Di sêrê da em heştê adarê ji niha da ji hemû jinên cîhanê tevahî ra pîroz dikin û em dibin ev sal ji bo me bibe sala hêviyê, sala serkeftinê, sala azadiyê wek azadiya jin, azadiya rêber apû bê.